Sahan ini. Inilah sahun. Aku nguna ini sahan. Sana ti kamu balik nguna. Kam si nelpon, sana kati kam si nguna. Nagara ku bete katiku telepon. Kagak betik sana si telepon. Ara-ara sejo. Kagara bete hana si angkat. Aku maling nguna wah. Ini sahun. Nanti ogo jadi jemaah. Bawa kata ini sahan. Terus jawab. Iku kagak kenal, sana si telepon. No, gue pedih lipak. Kagara bete hana si angkat. Ko lebih ogoh miannya apa? Taring perin ko sahan susah pedih. Selesai urusan. Numo ya masalah Iku kira-kira gere betih. Sana si telepon kini ogo pedih lu. Pesi ogo ha. Hana si angkat ikagara betih ini sahan. Nanti keras-keras link kini. Kumatin bercerah serang muke. Maten ko. Ku telepon miane baru betih ko. Tiga. Itu sana urusan naikin nelpon kini. Kenal pinggi. Ko sana si angkat ikagara kenal rumahku. Enti ngulang-ulang cerak. Iku kira-kira gere senang maten deh. Kahe ku teleponan kaki jere ko. Ko le si jere. Telepon ko miane meh pulsa mua. Aku someh pulsaku kaki jere ko hana si angkat teleponku. Bawa kata susah berdin jelasin aku cuma gere jelas aku kok. Di macam-macam ko. Masalah gere selesai lon. Uji print sahan ko. Lho,